Itaguruka ntiyari inyonga ingabasira bati Yes, bakunzi ba Egura TV nk'uko mubibona hano turi hano ku Gishushu cyangwa se ku karere ka Gasabo, aho turimo dukurikirana imyitozo y'abakinnyi bari buze kuba bakina mu irushanwa ry'amagare mu kanya saa 8 mu cyiciro cy'isiganwa hahandi bagenda ari ikivunge. Egura TV turaza gukomeza kubikurikirana, mukomeze kubana natwe umwanya ku mwanya turi kumwe. Wowe kandi wabashije kubona notification ya live wayisharinga kugira ngo n'undi utabonye notification abone uko akurikirana iyi myitozo. Ngira ngo nk'uko mubabona hari kuza ikipe pa ekipe, twese tube tayari dukurikirana.
abo bagiye aho bari bubakurikira bari kujya babavuga bahagije nta nimero bafite bamwe bari kujya bahagurukira bari mu isanga bafite nimero nyinshi abanyamerika
Acho que wari wazamutse bakaba babagaruye. Ugiye kurifanira. That's the John came up with.
Ubashizanye nyuma yaho zakaza kuza guferinga zaraferinga
umfashije gutya mwana, umfashije gutya. Ubwo ni ifumbire.
Ana taa.
gonna walk. I walk my car here. You parked your car here there. Hariya munsi ya RDB. Feruje nzi ko barazikora.
akareka atanu rero yatangira saa tanu Gakigenda urashyika niko imihanda imeze nabi. turagiye bikaze n'ahandi Yego namubaye inkuru ya musaza. Ntabwo naganya kwishyura n'akazi. rebe ko utazakavuga